Dobro jutro poštovani gledatelji, Ilak je upravo 4:16 popodne kad ja ovo snimam, ali nema veze. U današnjem YouTube vijesti imamo nekih par tema, možda jednu jer ne znam baš puno toga šta je bilo, šta se dešava na YouTube u ovih proteklih par tjedana. A prva vijest je da je Nušajić, naš brat, na svom drugom kanalu Nuki, prešao 2K. Ja mislim da je još prešao prije nekih par mjeseci, ali ne znam, tak da. Druga vijest je da je PewDiePie postao otac. I neću čitati sad ime njegovog djeteta, jer ne mogu to pročitat. Nice. Ok, sljedeća stvar i sljedeća vijest nova je da se Bloodmaster oglasio i najavio da se uskoro izgleda vraća. Mislim, to sam ja tak shvatio, da se vraća sa snimanjem. Tak da, nice. I posljednja je da je Tešić, YouTuber Tešić pokrenuo novi serijal pod imenom 5 minuta petkom. Tak da. Ko još nije saban na Tešića, lik je dosudo car. I da. To je bilo čak i to od ovoga, od ove epizode YouTube vijesti. Vidimo se neki drugi put u drugoj epizodi YouTube vijesti. Da, subscribe-ite se na ovaj kanal da što prije dođe na 2000 i lajkujte ovu epizodu YouTube vijesti. To je to, poj.